Sorry. Sorry too. English pa ka? Bisaya ka matagdagoy. Sorry, 3. What are you sorry for? Yati. Gagit kong in English, Saida. Sorry, 5. Are you sick? Yati. Nabot na may 6, ani? 7. 7 ang sunod. It means you're okay? Na! Gibas ko ilang man ikaw sa kumawa para makibakog number. 9! 9 ang sunod. Okay, can I ask if where is Tin Store? Lah. Gihagit mo dyan kung maayaw aning number ng bihan na eh. 10. 11 ang sunod. 11! 11. I don't know what you're talking about. By the way, do you know that Barangay 12, Lot 13, 14th Street? Yung sa naman taon niya? Ali. Kita ka na libon niya, libon na ba? Oh. Yeah. Oh. Murna niya ang 15. Ato lang. Ato. Ha? 15. Let's go. Sulan mo eh.